Cela ke sifunze live lenkosi. Sito fika ekugcineni. Iverse linye nje. Incwadi ya Luke chapter number 10 verse number 20. Luke chapter number 10 verse number 20. Uphilo lo ohlabelele wathi kuwe wedwa ngiyazifihla ngoba iqinile. Ngena lapho so ngena lapho uvuyo. Sengibita skim sami ngala. Ngiyazifihla ngena lapho Mrs. Simelane. Ngena lapho praise team. Kuwe wedwa ngiyazifihla Luke chapter number 10 verse number 20. Ngingajabuli ngoba imoya yena njani bazalwane. Batsaba ke ifake imbazi. Asabuka la sifundzela isingisi. Bakhona bo teacher lapha. Luke 10 verse 20. Ningajabuli ngoba imoya lemibi nitfobela. Ngingajabuli ngoba umoya lemibi yena njani bazalwane. Awu Jesu kanti unjani manje? Kodwa jabulani kuthi emabito enu abhaliwe ezulwini. Kodwa jabulani semabito enu abhaliwe kubazalwane. Jesu ukhuluma inkanangana la. Ningajabuli ngoba imoya lemibi inithobela. Mfolo enhle kangaka phela athi imoya lemibi ufuna yini njani bazalwane? Thobe. Usike ungasijabulisi lokho. Sithini silumbi? Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, The spirits are subject to you. but rather rejoice because your name are written in heaven. That your names are written where bathandekayo? In heaven. In heaven. Jesus, All the same, All the same. the great triumph is not in your authority The great over triumph is not authority over evil, evil. but in God's authority In God's authority over you over you. and presence with you. In presence with you. That's Not message. what you do for God, but what you does for you. Whoa. That's the agenda for Whoa. rejoicing. Not what you do for God, but what He does for. Wow. Ngoba bengarida ngangishumayela ngesingisi man. Bengarida ngangishumayela ngani manje? Manje Peter sekashona lapha ngoba ngangiyashumayela wona beke ngesingisi la eceleni. Uyithovakala le ndolo manje ngasamhlala ovile. Akhona ama interpreters. In New Living Translation it's but do not rejoice because evil spirits obey you. Amen. Rejoice because your names are registered in heaven. Nkulunkulu abusise kufundwa kwelivi lakhe.
Nizaba lemnanzi lele ngicela sibuke bese siyathandaza. Ligama into lemqoka. Igama lakho nje make libito lakho ngesiSwati. Into lemqoka. Ngetindlela etiningi letehlukene. Liphethe i-identity. And futhi ngelo lesikhona kwehlukanisa wena ngalo kulabanye abantu. Nikhona abazalwane. Sikhona ngalo kusho sina sithi gama sisho lo asisho lo. Ngoba lona ngigwenya lona mbani manje ngigama. Ngiyona ndlela futhi abantu abakwati ngayo nabaku-addressa ngayo. Ukhona noma awukho. Your name. Kungako nje into eqala na ufuka emhlabeni. Kuthi ngefika lokwemfana bajake ukubuka ukuthi girl or a boy. Lo mntana usuke sekane amagama lamabili. Naka ngake ndiskena ngoba yasuke banema skena uyabona ukuthi kutayini. Naku iboy. Igama lakhe nali. Naku igirl nali igama. Into eqala labakuphayo na ufuka la emhlabeni ligama. Nikhona abazalwane. Eligama loliphiwa batali kunake ukuthi aligcineli lapho latiwa wonke umuntu. Mndeni wakinti ihlobo takho bomakhelwane live. Ufuna ligcinela latile igama lakho. Kuthi kunabani kuphi lotelwe. Nang. Akuqini lapho utawumangala ngoba leli gama loliphiwe ngumtali. Nasezulwini watiwa ngalo. Lizulu alikuphi lenye ligama. Ngona those days la khona bosi layobhajatiswa bese kutsona igama lekholwa sowuphiwe esonveni. But ligama lakho ngilolo watalwa ngalo watholwa na ufika la mhlaba watiwa ngalo ngisho nakuphi bazalwane nasezulwini. Ngiko nje eBhayibhelini ligama limqoka ngoba lisho into letiningi lisho ukuthi uqhamukaphi ungubani uyakuphi. Uma leli gama lingasho kahle lizulu belikushintsha Abraham ngoba alikedi njani manje alikapheleli but alihluka kakhulu bese libasha kakhulu ngoba lisho lokuthite ngempilo yakho. Ngiko nje sebakhalela sebayancipha kepha laba labatala kadzele emagama usethiwa ngokuthi kwendekeni la ngaphandle nangabe wothiwa kanti kunenifombi temhlanga so ngitemhlanga. Nabe lakhaya ngaqolisa ke kulento akusho angisho wena. Nabe lakhaya basina utala bayakusola buza ukuthi lona lothi indlebe lidathi tota lakhaya livelaphi. Ubose indlebe lidathi tota kubi manje le. Kuna kwagama ke Bible ngigama lovelaphi lona. Ligama limqoka kangangobe ligama lwalithole ekhaya noma ngabe lapha ngiyaqala imetro demngcwabo mina ngingangithathi kancane ngiyadlalela beva sengikhomenta la ndini so ufile labani ngichazwe ngeligama ngoba libhekene but watiwa ngalo ligama lakho nje ukuthi abantu bathi elikavami is not vammed but it's your name because ligama linjani bazalwane limqoka. Futhi ungathsoli ngegama lakho nami nje igama lami ngi-SW. Naseliphelele phela sengibitwa ngilala ukhele hedwana sekangikhwaza bese ngiyamkhumbula ukuthi iphela bese ngisasile igama lelo. Ngantoni unjani eGrace. Manje. Nje yangikhwaza ke. Now, ligama linjani bathandekayo? Limqoka. Now, ligama lakho lesinye isikhathi ufuna umake sure ukuthi uyalivikela. Lingahambi likhulunywa limenyetwa noma nganguphi. Ngoba bathakathi nabafuna kubuloya usuke ungekho bahamba bayelwa umthakathi bayokuthengisa. Hey, ngisekufikelani la. Bese kuthiwa ngubani lo? Nabe lenyanga ide sibuko ibitya ligama lakho lapha. Uthi ulelele
uvuka ngathi khona umuntu kanti bakubitela endumbeni. Konje lokwangiloya mina. Wangibite emini ke lo mthakathi lo nemini ngilele. Lokulala emini lokho. Ngeva ngibita la ngenhla ngilele ekhaya. Fortunately ngangasabele. Ngaphuma ngohlothi ngibalo lokungibita kwani ngibita ngomthakathi ngagula from that day for 3 months ngilele phansi. Khona solo ngibite kula malanga angiloya ngimbonile. Baze bangithuka bambisene ngibabonile futhi. Ngamtshela ngiphile ngapha ngawani ngathi khona abantu bafuna ukungibulala ngabathi ebangiloya. Ngiyabathi futhi ngathi abathandazela. Ngoba namba bahamba libita nje endumbeni. Mina sengithandaza ngicimete ngiyabuka bese ngithe uNkulunkulu. Ngeke phela ungidlale ngami ungiyekele abadzilela kunapha. Ngeke bese ngiyinto usitwa ngibalo wami nangibathi kulwa ngalibala. Ligama lakho linjani bathandekayo limqoka. Uyasuka ke Jesu ngalenyela ngubita abafunzi bakhe labangi 72 uyababita uyabashadisa 2 by 2 uthambani noshumayela livangeli. Philisa labagulayo ngikhipha imimoya bayaphuma bayahamba bayawusebenta. Bayashumayela lekushumayeleni ngoba kwenteka into letinkulu. Bese lithi iBhayibheli basinabaqedza base bayabuya betha kuJesu betha bayagijima ngilo uyagijima ngifuna kumbona kuqala Jesu bonke labefika kuye bathi ye Jesu sibone timanga. Sibone timanga. Uyalalela Jesu letimanga ndibone kuphi bathi lalela lekushumayeleni kwethu le kunento lesibonile imimoya lemibi emadimoni ayasithobela. Bikhona libandla. Madimoni kanjani manje? Sibone timanga. Awufuthi emhlabeni. Bachaze ukuthi imoya lemibi kanjani bazalwane. Yakulukhuni. Uyathi kunekuthi babuye batshele Jesu ukusinziswa bangaki le. Batshela Jesu ukuphuma ngakhe emadimoni. Kubo kwaba kuthi emadimoni siwakhokhile kunekwe kuthi bangaki abantu ababuya nabo labasitakele. Ngathi umoya lokhona ke bayimamba kulamalanga lawo. Ayikho into echaza emakholo kulamalanga. Nesikhathi akasibuki. Noma ngathi wasiphuma ngafola. Singabeketela as long sibukela khishwa komadimoni. Bamba ngalapha. Phuma in the name of Jesus bamba. Mlo ngigciten pastor mboyeni ngalihiya phuma nalimthatheni wani mkhiphele ngaphandle. Phuma singabeketela zikoshaya bani manje. 4 kanti nangashilani indzaba ukuthi Jesu uyabuya ngoba sofunza kasathi isikhathi. Ngasikaba ngeke sijakile phela thina. Aqali kusho akusikusho akudzala nebafunzi baJesu kwababamba ukuthi indzaba lenkulu ukukhishwa kwabomoya lababi. Ngibonje umfundisi Dlamini bekashumana ngama revivals la. Ushito wathi nebukhona baNkulunkulu sesabuqala ke ukuthi kuphuma mangakhe emadimoni. Kwangaphuma idimoni beke ngekho uNkulunkulu. Akufiki ukudzala. No wonder nje siyakhala ebandleni makezulu ukuthi akusahambi kahle ngoba kadzeni wawuthi uyahlabela kuqhuqumuke lidimoni likhale liphume akusendiyeka kasekho uNkulunkulu asinandzaba ukuthi bangakulaba sinzisiwe. Ezilonke kuphuma yini manje? Hayi ke kuJesu. Uthi Jesu lalelani baqabasa Jesu athi yeah! Nisebenzile bafazi kaJesu lalelani la ngibone sathana kwezulu njengonyazi. Uthi njani lo muntu lo? Number 2 khumbulani ngiyimile nginike amandla kunyathela bufikele netinyoka ukuthi unganilimadi. Manje nijabule mahala nje nivale ngaya nikhona la kini ayisiyo yeni ngoba indzaba yemadimoni kunyathela bufikele asitendele into kaNkulunkulu ngathi. Nikhona bazalwane. Bese uthi Jesu kodwa thokotelani kuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Nalibonga igama lenkosi. Ayaphuma amadimoni akweneli. Iyanelela imimoya akweneli.
Yanihloniphi umoya akweleli ningajajuliswa nguloko akusiko lekinithume kona naloku mqoka etimpilweni tenu but loku mqoka etimpilweni tenu lekufuna nikuthokotele ukuthi emagama enu ayavela encwadzini yasekhaya. Kuphosibule uthi umuntu akhiphe amadimoni igama lakhe lingekho le. Ngiphikise. Kukhipha idimoni awusho ukuthi ona uNkulunkulu. Usho ukuthi understand authority lonayo over amadimoni. Simple. Uyiphi surprise ukuthi nehedeli ngalikhipha idimoni. Bangikholwa ke kuloko. Nelihedeli lingalenza njani idimoni? Endakamandla. Inyanga isebenzisa amadimoni kuloya umuntu. Lenyanga ayikholwa but icommand amadimoni ayogulisa umuntu. Ngoba emadimoni size authority over yona ayakuhlonipha. Hede nje ngalinika ngalidimoni livukile so likhiphe alitshela out demon in the name of Jesus la kufike khona mathi phuma demon liphume la ka understand the authority. Ngiko iBhayibheli kuMatthew chapter number 15 lithi maka khipha amadimoni Jesu baFarisi bahumtela base bathi ukhipha emadimoni ngenkosi yemadimoni. Ukhipha idimoni akusho ukuthi strong powerful powerful lapho amadimoni. Kuyisho ke lemfundiso washo wafunzi baJesu kuJohane chapter number 6. That lemfundiso lena njani manje but iBhayibheli lisho njalo. Demon nje linankinga liyalalela. Bheka le demon libhekele. Ngoku bamtshela Jesu bathi wawena inkosi emadimoni ngokuqosha amanye ini manje. Ngoba amadimoni ane ranks sambeni phela ku Ephesians chapter number 6 kunethi ikhulu nebabusi nemandla bani manje bemkhatha kuya ngokuthi wena ume kuphi. Senza liphi idemon nali strong lakho licommanda lingaphasi nalo lishona. Ngoba Jesu wathi ningajajuliswa ngiloko ngoba akusiko lokukwenda kwekuthi uyongena ezulwini kwikhipha amadimoni but lokuta ukwenda impilo yakho ibe happy rejoice ukuthi igama lakho libhalwe kuphi manje ekhaya ezulu. Lalela mntaka baba ngicela kusho kuwe namuhla ungajajuliswa athi indlela odedela uNkulunkulu jajuliswa ukuthi uNkulunkulu unetindlela kwendela yona endenkhulu kunato tonke ukuthi igama lakho alibhale encwadini ekuphila. Alibhale. Hambe kulo mhlaba lo igama lakho libhaliwe le. Hambe kulo mhlaba lo igama lakho sencwadini ekuphila. Hambe kulo mhlaba lo wathi kahle ukuthi budlelwane bakho naNkulunkulu bunjani manje buyaphila ngoba indlela yokubhalisa igama lakho encwadini ekuphila kwethu wemukele Jesu abe inkosi nemsindisi wakho. Lokho kusho ukuthi so wakhe budlelwane naNkulunkulu so nekuphila kwaphakathe lokukhipha amadimoni nako konke nemisebenzi esemendela yona uNkulunkulu akukwenti uqualify kuyangena ezulwini. Ngikho iBhayibheli sasifika ekhaya ezulwini imisebenzi iyawuhlolwa. Ngoba akuyi ngemsebenzi le imisebenzi yekusiyosithola imiqhele but kungena khona ukuthi igama lakho likhona yini khona. Nalingekho le sashuqa. Usena njani manje? Sashuqa nje. Sashuqa. Uyesonveni uyashuqa. Uyakuprayer uyashuqa. Uyemagigini alabakholwako wena njani manje uyashuqa. Shuqa wekhala ufuna ukwenda ngempilo yakho ukuthi igama lakho libhalise encwadini ekuphila. Tshela Jesu uthi ngimi lona Nkosi lamhla ngiyavuma kuba ngumba nakho alibhale igama lakho enalingakabhalwa ekhaya ezulwini konke lokwentako kulide lelide. Sho njalo uMshumayeli wathi vanity konke uyenda nje. Igama lelithi vanity lapha kuMshumayeli lisho simoko wena gogobuza. Asibona simoko khona siboko siphakama ngathi sinemandla sithi but kuphelela kuphi? Msebenzi yemuntu lokena uNkulunkulu iphelele emoyeni. Ayifiki le. Hamba lokuqala lemzalwane step iseqala ukuthi igama lakhe alibhalise encwadini ekuphila. Oh kunencwadi ekuphila ezulwini. Kunencwadi yaNkulunkulu kuphi bathandekayo ezulwini ibhalwe abantwana baNkulunkulu. Asambeni phela Exodus 32 verse number 32. Utayiva lenza wasezulwini kunani manje? Kunencwadi. Exodus 32 verse number 32.
uMose lokhuluma naNkulunkulu uthi kodwa ngiyakuqela umane ubathethelele ngoba indzaba yokubhasa igama leliqala kuphi manje ekuthethelelweni. Nangabe awubathetheleli kungcono nami wesula libito lwami encwadzini yakho loyibhalile. Akufohlwa ke kaNkulunkulu yotibhaliswa kwengafanele. Awuqeni nemzala akubhalise, awuqeni nemfundisi akubhalise, awuqeni nama wakho akubhalise, lababo wakho noma uyakholwa akakubhalisi, but uNkulunkulu lobhala emagama encwadzini yakhe. Ningathokotiswa ukuthi imoya yanilalela, but thokotiswani ukuthi amagama enu abhaliwe encwadzini yokuphila. Uthi ke Mose ungabathetheleli, kungcono igama lami ulususe encwadzini yakho loyena njani manje loyibhalile. Kule ncwadzi ezulwini. Balo magama abantu. Bathi ngilabakholwa eNkosi Jesu bavuma intono tawo baphenduka bashiya impilo yebumnyama bathi nikela uNkulunkulu. Daniel 12 verse number 1. Kodwa ngaleso sikhathi ubuka phambili Daniel ngesikhathi sekwahlulela uthi ngaleso sikhathi bonke abantu bakini lokwatholakala emabito abo abhaliwe encwadzini yaNkulunkulu bayawukhululwa. Ncwadzini yabantu bazalwane Ncwadzini yaNkulunkulu. Lalelani bathandekayo. Kule ncwadi yaNkulunkulu nje ibhale amagama abantu. Nami ngeke ngimede wangaze ngibite lakho ligama. But ibhale amagama bani manje? Ibhalwe ebantwana baNkulunkulu. Bantu labaphile lo mhlaba bemungele Jesu waba inkosi nemsindzisi wabo. Hayi laba yesondweni. Hayi laba hlabelako. Hayi laba dansako, hayi laba khipha amadimoni, hayi laba indalokwa nalokwa, but labagama abo abhaliwe bantu labavume Jesu oba inkosi nemsindziso impilo tabo. Siliyabhalwa ke. Ngikhumbule sonto lakithi, kodwa ngoba isihlabelela ithi uzungibhale nami. Ngibhale. Psalm 69 nangaposi verse number 28 uthi nakakhuluma nomhlabeleli umbhali uthi abesule encwadzini yokuphila bangabhaliswa ndzawonye nalabalungile. Hey, bayifundzela lenzaba la ngenhla. Lezwini lencwadi ziyehlukaniswa. Lencwadi yasezulwini ibhalwe abantu abanjani bathandekayo labalungile. Bhaliwe kumagama abo. Labangakalungi alikho. Hawu, ngani benyuka intsaba bobabili lejalela lomnyalikho. Ngani bewukela emfuleni bobabili bawohlambulula lejalela lomnyalikho. Ngani babhajatiswa bonke bhadle lomnye obhajiswa ngaphendvuka likho. Ngani badla umthendeleko bonke kanye bhadle lomnye nakadlako likhona lalo mnyalikho ngoba akalungi. Phela bakhona abantu abakalungi. Ngabangekho right standing naNkulunkulu. Khona abantu abakholwa kakhulu baze bakholwa ukuthi into lotho abathathethelelo bangakathi vumi. Baze bakholwa ukuthi bayakholwa ukuthi bazange sebaphenduke. Kuthi sebakholwa ukuthi sebena njani manje. Bayakholwa bakholwa ukuthi igama labo lokuphila libhaliwe le kade bazange sebamvume Jesu abe inkosi nemsindzisi wabo. Just bathi bona sesibazalwane ayihambi lapho leya kaNkulunkulu. Awuqabangi. Ushiyela livi ukholwe uphenduke bese liyabhalwa. Hey, Malachi 3 verse 16 cela ukufunza lokho. Lithi nalabo ke labesaba uNkulunkulu labena njani bathandekayo labesaba uNkulunkulu bakhulumisana bodwana simakathi walalela weva. Hey. Simakathi walalela wena njani bathandekayo. Uyalalela phendula uthi uhlabela thini. Bese kuthiwa incwadi legoqodwa yesikhumbuto. Hey, bayifinza. Le ncwadi yani bathandekayo lena manje yesikhumbuto yabhalwa embi kwakhe maqonzana nalabo labesaba simakathi bahloniphe libito lakhe ngibo lababhaliwe. Asange beyahlabelana lesumhlabelo wakadzeni wakithi ukuthi manje awuzihlole mzwalane ukuthi ubhaliwe encwadini yokuphila usekhona lapha enkonzweni ngoba kuthi enkonzweni bathandekayo akukeneli kuhle kona uyeda futhi kuyakusita ngoba liyashunyaywa nalivula uNkulunkulu ulive but nasufikile phenduka umukele Jesu waqiniseli nje waqiniseli masibeketelele sono akazidlali sono usibeketelela sitakhomba abantu ngalinye ilanga. Wathi umngane wamasotsha lenye ingwenya yaphuma esitibeni yaduka yasidukela ehlathini ngoba ehlathini idemandla yasinayifika khona kwaqhamuka indvodza yasethi ngelekelele sengikhathele sengifile la indlala manje nje ungimeme ungibuyisele esitibeni yathi indvodza ngiyakwathi uyadlana wena.
yathi ngonya ngikudla kanjani nje sengihelpless kanje manje nje ungithathe ungisonze nje ungibeke lapha yathatha indvodza yamema yasonzela yahamba yasathi afika ngasesitibeni yasezindvodza ngiyakwehlisa la yathi ngonya songaze ungibeke nje basodudana so manje nje ungisonze sonzete sonzela yasemantini yathi indvodza yehla yathi ngonya hayi khona ngeke ngikhone manje nje ungibeke lamantini yangena indvodza emantini yathi seyingenile yeva indvodza ingwenya ngemsila kuze ngeke ngikhone kusima yasethi hayi mngani wami kuyakugcina nje manje nje lapha ngendasi yasithi ngendasi yadla ingwenya sinjalo sono sibeketelele sakusebenza sibe solo sisi kancane nje awuzame kancane awuzame kangakanani manje awuzame kweqina nje awuzame nje bakaboni awuzame nje kude lo watiko awuzame nje ubafundzele nelivesi likuMateyu 32 verse number 10 unganginaki ngoba nami angiyothi njani manje angikunaki siyakusebenzela ngasona ngifuna ukuyeka siyakukhiphela ebaleni sono siyavunywa ngoma lakho tobhala incwadi ekuphila kodwa abantu abagudi bakholwa ngelisono fika esonweni wawo ungcwele haleluya ungcwele uThixo haleluya nakaphuma lo mnyanga loyogilatika Kabathi igama lakhe libhalwe ngathi kudlala ngesikhathi. Lento ekukholwa wendeli thina awukholwa la kithi ukholwa uNkulunkulu. Awubi imsulwa futhi kubantu bamsulwa phambi kwaNkulunkulu. Ngopholi kuzenzo athi manje ngizame emalanga onke kubana nebeza lomsulwa phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu. Wasiye ngathi thina sithi inkinga. But la kutshela kona kunye sesikhathi usiye ngathi thina serious. Siyashishimba. Futhi ngeke sikumele. Asimelani la. Uthi ubona usadlala wahlupha sikumele siyahamba ligama lakho limqoka and make sure libhaliwe encwadini nani manje yekuphila libhalelweni Revelation chapter number 20 verse number 12 liBhayibheli lithi nakusakhuluma Johane uthi Johane ngangikumoya ngolusuku lwenkosi wathi wabhala Johane into letawenteka wasuyabhala Johane wabhala kusahluka number 20 lokunye la kubhalako uthi ngabona labafile labakhulu nalabancane bemembi kwesihlalo sebukhosi bese uthi incwadi tavulwa sukani madoda incwadi sentwa kanjani bathandekayo inkosi igama lakho libhalwe incwadi ekuphila ngoba thatha uvulwa incwadi checkwe yavela igama la uyathi izabe igama mnyangalisa ngoba noma amagama yana angafanana netibongo but lelakho lisho wena alisho lo laqeleni kwakho lelifanana naye lisho wena incwadi into kanjani manje yavula bese uthi nalenye incwadi into kanjani manje yavula uthi incwadi yekuphila labafile behlulelwa ngemisebenzi yabo ngaloko lokwakubhaliwe etincwadini lalela kulethi incwadi etibhalwe imisebenzi kulethi incwadi etibhalwe amagama ethu lalela ngathi wena njani manje ndawufu sebenza nje uthi usebenza ubwato lokusebenza ule ekhaya ezweni ngiyabhalwa ngolibhayibheli sayawuhlolwa emhlabeni wenda lokwena wena wanikela wena abanye kuyawusuwa well done good and faithful servant ngena kuphila ejabuleni kwenkosi yakho sekubuka lo muntu kuthiwa wena weba wena wahleba wena waloya gama bese kuthiwa hamba mkhiphile ngaphandle lapho kuba khona ukukhala nekugedletela kwani manje kuMatiyo ngibadinga incwadi sithi khona tisatawuvulwa ngoligama lakho ufuna umeke show ukuthi libhaliwe encwadini yaNkulunkulu yekuphila ngakhuluma lokunye bangifuna ukuthandaza verse number 15 kwa Revelation 20 bese kuthiwa lowo singasho sonke sithi lowo uyabona sekukhulunywa ngemuntu munye manje akusakhulunywa ngefamily la akusakhulunywa ngelibandla akusakhulunywa ngesive sekuthiwa lowo libitho lakhe lelingakabhalwa encwadini yekuphila dlala nje ungalibhala incwadi zakho encwadini yekuphila ngathi ngabe kuthiwa maye kulowo libitho lakhe lelingakabhalwa encwadini yekuphila konke kani kuye wajikwa echibini lelivutha umlilo bese uthi ke Johane lokho kufa kwesibili lesitela lishunyayelo lalivangeli bakaphendvuki emagama abo angabhalwe ezulwini nasethi vulwa leti incwadi kuhlola imisebenzi kuvulwa incwadi kuhlola amagama abitwe amagama lingaveli lakho
ngoba uNkulunkulu uthi esikhathi sekudlala sekubithe emahedeni. Mahedeni athi noma ngihedeni uthi Jacob nase kwehlula kuyawuthiwa futhi kwehlula kwakho uNkulunkulu kulungile bayabahamba bayisogweni. Lowo ligama lakhe lelingekho encwadini yokuphila. Wathiwa mboyi incwadi yavala. Wathiwa likho lakho gama. Eceleni kwala kuhlala khona amagama kunelichibi lelimlilo lelivutha sibabuli. Uthi Johane linemphethu yakhona lengafi ipheketha abantu emagama abo la incwadini yokuphila waphoswa ngaleso sikhathi. Ichibi lelivutha umlilo. Phakathi bathe mina bengiyesondwe ngena. Mina bengihlabelela ngena. Mina nganikela phakathi. Gama lokho alikho encwadini yani manje. Yalithe ngalizulu. Ngahluphi. Ngonje Jesu abatshela ukuthi noma ngabe nisebenzile bafota khipha amademon but ayiphelele kusebenzeni. Isekutheni igama lakho libhaliwe usasebenza. Lengakabhali waphosha ikhibile livutha yini bazalwane? Vutha umlilo. Ashone phi amagama labanye? Ngoba kukhona abawabhalile amagama abo encwadini yokuphila but akasekho namhla. Ngoba phela kuyendeka ubhalise la kaNkulunkulu. Igama lakho bese lisabi khona. Baningi nje abantu lababhalisa amagama abo. Eminyakeni nasemalangeni nasetinyangeni nasemavikini lemengcile baze bayabala ukuthi mina ngakwenda ngalo but nasingahlola emazulwini siwasesihlolwe ngeke sibathole. Possible. Kuyendeka. Asibuyele emva ke 32 verse number 33 utakutshela sashonephi. Ngeswafunza wonke lamavesi ngoba sikhathi sekude. Simakatho waphendvula wathi lowo nile kimi. Lengiyakwesula libito lakhe encwadzini yami. Oh. Yonke kalibhaliswe. Phendvuke. Memukele Jesu. Bajatiswe. Qale ngamoya oyingcwele. Ukholwe. Ushishimba uhamba iminyaka. But bekuhamba kwemalanga bese uyona. Akwehlule na 1 John. Lothi kepha umuntu ona. Sinemeli lo mKristu Jesu. Lo melela labathi vumako tonotabo bathi shiye asakabhala Solomon athi abathi fihli tiphambuko tabo bafumana umusa kepha labathi fihlako basenkingeni ngoba kuyasina ukuhlola incwadi bakhanza ukuthi uNkulunkulu waqima. Waqima. Nyamathe nokwabhalwa lo. Bathi ngebuthe bendlela wabiyela esonweni. Ngase ligama lakhe ngilena njani manje? Sula lo. So wasala ke kwathi ukuthi angabhalisa mina. Ngenda njani manje? Angabhalisa. Wethembile. Manje lempilo layiphilako impilo yesono. Lisike iBhayibheli ligama lalo mlo lesuliwe ngathi. Yathi ibhlungu lento le. Ngoba sitele indlela yokuchecka ukuthi lakho lisekhona yini. Indlela longayenda kwenda siqinise ukuthi sekhona ukuthi uphile lempilo yekukholwa. But wabiyela esonweni wadla sono watshela athi wena wakholwa kadzeni uyamathi uNkulunkulu wathi nikela unemlandvo wekukholwa but wabiyela esonweni uthi uNkulunkulu la lowo lowona kimi ligama lakhe ngiyaliqima nasethi vulwe le ngeke litholakale kwechibi lemlilo. Hey ingoma yakhona ngibhlungu nami ngayive emlinzelweni ngathi bayifunani. It's maye ungela malanga angathi noma uyalikhumbula igama lethi kuwe wedwa ngiyazifihla ayuhlabeleka ngoba ayihlatshelwa le uma ligama lakho lento kanjani manje laqinywa la mntaka uhlethi la make sure 1 ligama lakho libhalwe encwadini yokuphila. 2 nangabe labhalwa lisekhona yini. Longa ukuthi sesekhona yini akusuye uNkulunkulu nguwe ngempilo loyiphilako. Ngisho na into oyiphilako mina longafuni sikwadi ukuthi uyayiphila. Ngileyo ke. Lolusi uyenda ukuqalata khona lo ngibonanga. Uthi ungabona ukuthi kute umuntu bese uthi I know. Hayi ngahle. Lalela. Futhi sidlamini bekemela athi indalo yonke iyabubula. Ikhalela kwembula kwemadvodzana ngoba ungaqabangi sinangobonwa ngithi indalo ithulile. Indalo wena ina njani manje? Indalo.
uyathi mina mangezulu ngakutshela iqiniso kunebantu esibabiteke bathakatha hayi ngoba vele babathakatha sibaphoqa yini azange sesibabone bathakatha but bayathakatha ngoba sitshelwa indalo nawe nje uyatlenga kini kuthi leli khaya bayathakatha wakwababona bagibela imfene awuzange but indalo yasitshela kunemfene kuleli khaya leli kunjenga sekukholweni indalo yasitshela ukuthi lolo hayi kude kwanyanyenga indalo ngoba ayingo kwekuthi abantu bathini kuya ngokuthi igama lakho likhona yini le ayingo ukuthi abantu bakubonile yini uya ngokuthi igama lakho likhona yini le ayingo ukuthi uyatiwa yini ukuthi wentana na wedwane masitheleni iya ngokuthi lizulu alikaliqimi igama lakho and uNkulunkulu lasaqima igama akabuthi kumfundisi nabazalwane bakho umfundisi lona unje ngamqima yini uvele uNkulunkulu nje aqime kube kumfundisi wathi wena ke udasihola emthandazweni mhla ka27 kanti igama lakho laqinywa na uzujabula uthi hayi abadi vele nakuba yangihlela jabula kwesikhashana ndaka baba uyaphela leyo njabulo ngalelanga nakuvulwa incwadi awuphela thibile emlilo mina ngathandazela ungathi uNkulunkulu angangisida angikonje ngishishela kangaka ngikholwa ngikonje ngitimisela kangaka ungathi uNkulunkulu akanginika nje ichance encane nasebantu basesogweni ngivele ngelifastelo ngathi manje fastelo esogweni bese ngiyahlola ngiyambuza ngamshumayela kunjani lapho ngibuyele ezwini ngoJayiva manje ngathi imikhona chance lenjengaleyo etshele kwathi umuntu angikhumbule esogweni utawusho ukuthi yasho elivesele imfishaneni emkhaba kuthi nabe igama lakho engekho sine kuphila uphelela la ube usha bese seBhayibheli khona akuphenduka awuphinzi uphenduke awukhumbula nje phela isogweni uyakhumbula once iBhayibheli isho nje asidvotsatsa madimona yise esogweni yathi ihledi yabona Abraham yasethi Abraham athumela leso siqebu yaseyabona uNkulunkulu athi ngilazaro loya kwasokuthiwa lalela la khumbula emhlabeni uthi wadla wajabula uyabona wangakhumbula ukuthi emhlabeni wadla wajabula wakhumbula abafowabo kuyekhunjulwa le lento selefishana ayikhumbula nti yangitshela yathi magama lakho ngekho le utawusha ngifuna ukuthi utawusha utawena njani qinisela nje lamuhla beketela wale baba kushumaye ngomkela nje sobe inkosi lemsisi igama lakho ngalibhalile kedwa ngifuna ukukutshela showcase rest assured utakusha Dawusha esogweni and praise God ngesoko ngiyawudzela emaphika ngikhaya ngiyawudzela bosiyazi ngiyawudzela bosonkhana ngiyawuphela khona mahlakani nebaqidi nabathwenga ukuthi bayakholwa ngalapho bentelo okunye laba nelivangeli nalishunyayela wathiwa ayisebenzi umdlalo lo soko sibahlalele ikhibile livutha umlilo impethu yakhona ifi bayasha nabe bukhola busuku nemini basha iwaya busuku nemini uthi vela kabhala Jona athi lokho kufa kwesibili batlalela ezulwini kusevulekile umnyango wakhona elisanga likhona ngiJesu asilolu hlabela kunawe ungeza ekhaya le ngokumukela Jesu abe inkosi nemsinzisi wakho libhalwe igama lakho nabe wedekile igama lakho labhalwa mzo wakwaphenduka wamkhonda uNkulunkulu ngebudze bendlela walahleka sekunethi into lotenda kumshosha phasi lotenda emasitheleni nasemakoneni ubhaqele bazalwane ubhaqele batali ubhaqele bafundisi ubhaqele labakwathi ukuthi uyakholwa balala izulu liyabukela nendalo iyabukela igama lakho lekhaya ezulwini selaqinywa so wasala nje thina siyakwathi ukuthi wake wakholwa noma uyakholwa but liqinisa ulingise emadimoni ngoba iBhayibheli isithi yakholwa yathuthumela igama lakho alikho le ngeke sithandaze Zalwane, aze
ngiyacela sivale amehlo ethu. Sicela sisiphiya sithandazele. Sibonge lifa laNkulunkulu. Uthi ke Jesu uthokotelane. Sebagaba elabhaliwe encwadini yaNkulunkulu. Ngabe njani lakho ligama? Likhona yini encwadini ekuphila? Ngabuka impilo yakho. Buka kuhamba kwakho. Buka into lotendako. Ifakaza ukuthi igama lakho likuphi. Abantu bathi kutshela ngqono. Sigama lakho walibhalisa. Angikhuluma ngazange somvume Jesu. Vele nje kula ngamana akubhalise ungakamvumi. Singakuvuma Jesu abe inkosi nemsinziso empilo yakho. Ngenteka futhi wamvuma Jesu. Bathi ngebuthe bendlela kwase kuba nemkhuba wesono empilweni yakho. Wenda igama lakho laqina. Susa uNkulunkulu. Yebo incwadi satha uvulwa nganye ilanga. Uma igama lakho lingekho lasulwa. Bongathindela umusa lamhla uthi inkosi nangimile. Ngiyabiyela kuwe. Bongathindela umusa lamhla uthi nangimile inkosi. Ngiyavuma bhala igama lami encwadini ekuphila. Nakushiya impilo yekona. Ngibiyela kuwe ufuna kuba ngumntwana wakho. Mvume Jesu abe inkosi nemsindisi wakho. Nabukhola losho njalo lapho ukhona wesaba imuntu. Phamsana sakho sitokubona sitokuthandazela. Nangimile inkosi. Ngiyafuna igama lami libhalwe encwadini. Ngicela nisihlabelele nje kokugcina sihlahlabelele uphakamise nje ungesabi. Bese siyakuthandazela. Nangosi lotaka kuwe. Lovuma wena lamhla ukuthi igama lakhe libhalwe. Losinathi ivulwa incwadi nelakhe libe khona. Ungabajoyina laba abaphakamise isandla sakho. Ungesabi umuntu. Sifuna uye ezulwini. Sifuna ungaye kufeni kwaphakathi. Sifuna ungaye emlilweni waphakathi. Sifuna ungaye esihogweni. Sifise kangaka ukudansa nawe ezulwini. Sijabule ukuna phakathi nawe. Ngoba uvume Jesu njengenkosi. Ungahlali sowati. Kwalo ungahambi kahle empilweni yakho. Ngoba lokho kwenda uNkulunkulu aliqime igama lakho. Ngiyabona tandla liyaphakama ungasabi. Usinzisa kuphila kwakho. Utakhela liphakathi leliphephile. Ngiyakumukela Jesu namhla. Abe inkosi nemsinzisi wakho. Ngicela usithandazele. Thandazela abazalwane abaphansi tandla tabo. Labavuma Jesu namhla. Babe wethu lengcwele namhla imini egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Umusa wakho uNkulunkulu kuthi bongakhuluma Nkosi phakathi kwethu. Uthite Nkosi ngalelinye ilanga ngakhuluma kuwe usenenhlanhla wathi awuliva livi lami. uNkulunkulu wethu lengcwele kuyinhlanhla kithi ukuthi ukhulume sisenemalanga Nkosi ekulungisa sisenesikhathi Nkosi sekulungisa. uNkulunkulu wethu lengcwele siyabonga babe wethu lengcwele. Siyabonga uNkulunkulu lonemandla onke. Naba Nkosi bantwana bakho naba bantwana labancane uNkulunkulu balivile babe livi lakho. uNkulunkulu balethatha inhliziyo tabo phambi kwakho. uNkulunkulu wethu lonemandla wonke bathi Nkosi sithethelele bathi Nkosi sibhalise emagama ethu encwadini ekuphila. Naba bomake baphakamisile tandla nabo Nkosi bacela ubathethelele ubabhalise emagameni ekuphila. uNkulunkulu wethu longcwele naba bantu labasha. uNkulunkulu wethu lonemandla wonke bayaphendvuka phambi kwakho naba bomake Nkosi inhliziyo tabo tiyaphendvuka phambi kwakho. Naba Nkosi bogogo naba bomkhulu naba bobabe Nkosi sonke Nkosi sidiletha phambi kwakho Nkosi sikuve kahle uNkulunkulu wethu lonemandla. Siyadithoba phambi kwakho Nkosi. Siyacela ukuthi usithethelele Nkosi lapho singakahambi kahle khona. uNkulunkulu wethu longcwele sendo lesingenda ukuthi wena uwesule emagama ethu encwadini ekuphila. Siyathandaza babegameni lika Jesu kwekuthi Nkosi njengoba labantwana bakho Nkosi sebarespondile kulo lipito lwakho babambe Nkosi ngesandla sakho lesingcwele isandla sakho lesinemandla. Siyabonga uNkulunkulu. Khulume kahle Nkosi encwadini yabaseKorinte besibili. Khulume kahle Nkosi isahluko 5 wathi awusibambele Nkosi emagcubu. Siyabonga Nkosi lengabambe emagcubu
Siyabonga Nkosi. uNkulunkulu wethu longcwele uphendula inhlitiyo tethu diphendukisele kuwe. Sihole Nkosi ungasiyekeli. Uthembisile vele ukuthi ngeke usiyekele. Sihole sihambe eqinisweni lakho uNkulunkulu kuze kuphele emalanga ethu Nkosi kulomhlaba. Babe wethu longcwele sisabuyela emakhaya. Phinza Nkosi usendele umusa ukusigcinela kuphila kwethu. Phinza usendele umusa Nkosi wekuprovide idzingo tethu. Phinza usendele umusa Nkosi wekusivikela kuto tonke tingoti temhlaba nakuyo yonke imimoya lehlasela abantu. Babe wethu longcwele sikunika lidvumo konke babe egameni lika Jesu Kristu. Amen.